Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер. Улак сүйүүчүлөр, көкбөрү сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүн Каракөл шаарында көкбөрү боюнча райондар арасында мелдеш өтөт. Буюрса азыр башталганы калды. Бул жакта Сузак өрөөнүн балбондору жана аргымактары жана күйөрмандар, команда бүт барды буякта дайынданып жатышат. Буларга кийинип. Буюрса азыр жарым сааттын ичинде башталат. Оюн талаасына чыгышат балбондарыбыз. Буюрса бүгүнкү өтө турган оюнубуз Тоому койнунда болмокчу. Кәрим таксыр, Кәрим ажы баштаган жетекчи бул жакта өзү турат. Көк жаңактан жигиттер келишти команда. Аргымактар азыр келди. Жарым сааттын ичинде буюрса. Бүт бардыгы өз месталарында, өз ордунда катар тизилип турат буякта буюрса. 8 ат келди буюрса Борбордон. Бишкек шаардан Борбордон алып келишти. Жакшы жасаптырак а? Аралыктарына. Бири-бирине тоскоол болбойт экен да мындай болуп. Аттар дайын. Бири-бирине тоскоол болбой турган мындай акурлары менен өздөрүнүн месталары менен. Башка командалар аргымактарын бастырып жүрөт. Тер алдырышып, кызытып, оюнга даярданып. Балбондар дайынданып, буякта формаларды кийип атышат. Сузак району. Аттар түшүп атат буюрса. Колдорун жазып, бисера кызытып bastıracak tabii sadece. Başkaça gelip ama yaman geliyor da orta maçı. Dançak 8. numerde. Jugan varsa jugan. Ne gibi ki? Çıkarmak koyun. Banan. Ha? Banan buyursa tavuğunda şöyle. Karıga verdin ya da toyu. Karıga verdin.
çok bakar. Güzel batmaydı ki ne camı? Ha? Güzel batmaydı ki. Batmaydı ki lazım. O laf ne kadar oraya? Canavar olar. Bişkekten beri tünümen jolculuk berişti. Tutарын жазып, bastırıp buyursa oyun başladıkça dayınlaşat. Bekiş banan menen. Daha bir argımak geldi. Көкжаңақ шарынан. Қара сулу. Бұл Жалабатта Көкжаңақтан geldi. Қалған аттар Бишкектен, Чүйден келишти. Түнү менен жол жүрүп, ула жалгыз сөз келиптир. Аке жаныбар. Annem çoğulsun. Ayta tehlikler kalbuyla kalacak diyor. Anam söz. Söz anam. Ne kuşket versin jandarma ya bak. Oo ne bakıyorlar o. Olmaz bana sen gel. Ya. Bunlar abi. Attарды bastırıp jönöştü balvanlar.
Denelerini kızıtıp biraz oyunga dayınlantıp attardı basıp jönöштü balgonlarыбыз. Biraz denelerini kızıtıp Oyuncu Satıvaldiyev Beknaz var eken. 3. Katar menen Muhammed Ali 3. Katar san. Nomerler dal geliş gerek ha jigitler ha. Suzak rayonunun komandası. 4. Katar Eşmuratov Şerhan Kol götürüyoruz familya var eken. Dağı 5. Katar sanı menen Eşmurat 5. Katar sanı. Var mı? 5. numara. Bekmamat Ulu Şumkar 6. Şumkar 6 mı? 9 giyiyor atasın gördün mü? Bakıtbek oğlu, Bakıtbek, Altınbek oğlu, Bakıtbek oğlu kene jaz. Aydarbek Ulu Sükü 7. Katar sanı. Sultanbek ken jaz. Hanibek Ulu Ernis 8. Katar. 8 mi? Abdulday Vargen 9. Buna Abdulday Vargen 9'lu bul giytirir. Akılbek Ulu Geldibek Caparalı Ulu Bakay 11 için Ömer var mı? 11 mi? Musaviye Tilek 12. Katar sanı. Azamat. Buna Tilek değil olmayısın harbi. 12 dedi 12 çok atatlı geliyor. İmgen atıp bayık alıken. Ejigitler bunda varsa, Ejigitler sizlerin kapitan komandanlar var mı jetekçiler? Nokendi örgüleçin Nokendi. Ya bolsun koturçu. Ya jetekçiler, delsensler böyle. Loken kana loken. Buna Noken kızıl forma. Yok jetekçisi geliniz böyle. Bolotake. Jumanazar Bolotake baktaki götüp koyuyoruz. Bak bilmez. Ömдөшүбүз керек туугандар. Ошон үчүн силер дагы элди сыйлап, тизил дегенде эртек тизилип койсоңор, туугандар, макулбу? Кийинки команда даяр болуп тургула. Мына убакыт канча өтүп кетти силерди күтүп отуруп. Жетекчилер түшүндүк а бири-бирибиз да. Мындан кийин балбандарыңыздар сиздердин өзүңүздөргө келип айтсын, сиздер келип протест жазгыла, анан ошо протесттин негизинде судейство карап берет а. Сүйлөштүк, тартип болсун. Тез-тез кеттик болсун. Урчулар, урматтуу жалпы бүгүнкү облустук өткөрмө кубогун Каракөл шаары башта олтурат. Эми сиздер да бизди сыйлап, биз да сиздерди сыйлап, бүгүнкү болуп жаткан Көкбөрү майрамын мынакей Иманкулов Анарбек атындагы Каракөл шаарыбыздагы ат майданга келген коноктор дагы бир жолу кош келиңиздер. Бүгүнкү биздин кылып аткан иш-чарабыз ушул агаларыбыз федерация эра жалпы башкы калыстар уюштуруп аткан бир эле максатыбыз ушу улуттук Көкбөрү оюну алдыга дагы өссүн. Биздин арабыздан, сиздердин араңыздардан дагы таланттуу жылдыздуу курам чыксын деген максатта. Ошондуктан маданияттуу түрдө бири-бирибизди сыйлап, бири-бирибизге капа болбой, жакшы оюнду өткөрүп бериңиздер. Биздин сураганыбыз ошол. Kol götürüyoruz. Nomer kana. Birinci nomer. Ha, nari karap koyuyoruz. Azamat. İkinci. Teşbayev. Teşebbayev. Kumal. Ne? Cumalı. Polotaki cazıpsızdan hangi? Meyağı.
Maksatbek ulu Bakıtbek 3. nomer. Bapuulu Sıymık Saparalı ulu Tıyal 5. nomer. Mamaz Seyit Aziz 6. nomer. Kadıbayev Sayıl İsmail. Ya onu taktaş geriye ay. Murat Bayaman 8. nomer. Akılbek Altınbek 9. nomer. Mama Seyit Avakir 10. nomer. Suyunulu Tukuş 11. nomer. Kaparov Sultan 12. nomer. Nomerleri görsat koşanlar. Kapitan Gelkoz Cumanazar Bolot bu Nokend'in kapitanı. Aneme Suzaktın kapitanı Karim Ake. Kapitanlar Gelkozlar 2 kapitan. Bardık bugünkü oyunda katışkan 8 komandanın kapitanları tribünaga gelip koyuzlar. Batıra. 15 minut birinci time. 2 time gana oyun bulup. Urmatlı tuğanlar 8 komandanı bugün ayağına bardığına birdey mümkünçülük tüz berişimiz gerek. Kapitanlar gele tao. Bolotake geldi bu Nokendike. Birinci oyun Suzak rayonu men Noken rayonu eкен. Alıstan жақындан келген қонақтар, мен ушул улуттук оюндар боюнча башкы калысмын атылган чөп тарых жана ата бабалар эскерүү күнүнө карата Көкбөрү боюнча облустук өткөрмө кубогун өткөрүп атабыз. Биринчилерден болуп Каракөл шаары. Ошондуктан жакшылап таанышып алайлы. Сый урматта жакшы маанайда өткөзгөнгө ниет кылайлы баарыбыз. Урматтуу жетекчилер келип койгулачы бул жака. Аксы бардык жетекчилер келелечи, команданын жетекчилери. Андан кийин эскертип кое берели, Токтогул менен Кербен ойнойт экинчи болуп. Үчүнчү болуп Аксы 2 менен Каракөл 1 ойнойт. Аксы 1 менен Каракөл 2 4-чү болуп ойнойт. Шуну эстеп алгыла балдар. Çoğun rahmat, aksı var mı? Aya tandın görü. Gelingizler bu daga. Jetekçi gelmeysizler mi? Karabura karas. Aksı kana aksı. Kalaylar. Hala komanda gelingizler şu oyununa çalbır batağılık koymayla gelingizler ha. Hana ki her bir jigittin arnamızı var olsun, imgenisemiz cal olsun at üstünde oynat. Bugün güçlüğüne rutkuna dostluk olsun. Amin. Allahu Akbar. Teke çıktı. Nima bu to'rachini qo'yg'ila. Hurmatli yetakchilar har bir joydan kelgan. Stikoya bo'ladi. Уже misol uchun utilib qolsa, уже bu o'yindan ketaveradi. Chetlatdilar-da uni. Ana ham hozir Qancha? Qancha yo'q bo'ldi? Bu yerda video tartiblar bardıq narsalar orderda bilan bo'ladi. Agarda norozichilik bo'lsa, yetakchilarga qaytqila, yetakchilar kelib biz bilan bunday ma'qullashsin. Çoğun rahmat, hurmatlı tuğanlar, men Atıjoy'un Bolsubek Ahmatov, bugünkü oyundu baştan ayak bayandooçu hizmetindayız. Anemi gelingizler, hurmatlı Suzak menen Noken dayar bolsаңыздар. Dostumla dep, mınakey Karim akeyiz menen Bolot akeyiz jetektep kelgen iki komandanın oyunun aldığa çıkarabız. Bugün Karakol şahrımızda Anarbek İmankulu atındagı at maydanda gelgen oyuncular
Келingizler. Жалпı 12 almashtırуу kuram менен gelgen oyuncular anda mese akırından öz taygazanыңыздарды aylanıp uçuraşуу azemini ötkөрө берсеңиздер. Kalыстарды айтып кетейин. Birinci oyundun kalısı бұл эме Арзымат мырза жетектейт азыркы oyundu. Ошол менен түз oyundu өткөрө бермекчибиз. Келиңиздер, Нокен жана Сузак ийгилик каалайбыз эки командага тең. Конок командаларга. Чоро. Аттарда бар он алдыга тизип, анан эме учурашуу аземин башта. Азыр Чоро калыс айткандай Oyun başlandı buyursa dostlar. Suzak rayon komandası menen Нокен rayon komandası birinci betteşte oynaşot. Ötük tizilgile. Судья барсын ортага чыксын. Камера бардык состав иштеп атат туугандар. Эске алалы. Hurmatlı gökber suyucular, hurmatlı konaklar, mına tarih jana ata-babalarının eskeri gününe karata Gökber oblustuk өткөрмөк күбөгүнүн Каракөз шаарында биринчи болуп өтөт балдар. Эми ушуну жакшы маанайда, жакшы тилекте, жакшы нукта өткөрүп калгандар ынтымакта жашаганга алынат. Бул деген биринчи болуп ушу облус боюнча өтүп атат. Шуну эске алып жакшы ойноп бериңиздер сурабызгана. Amin. Күчтүңөр уткула. Ийгилик каалайбыз. Ар бир район шаарларда ушундай жакшы маанай, жакшы тилектер боло берсин. Ынтымак ырыскечтик гана. Amin. Аллаху акбар. Башта берилем. Ta келиңиздер. Арзымат калысты. Бул биринчи oyundu баштан аяк калысты кылат. Ылдый Кытай казан кимдики болду? Нокен ылдый Кытай казан. Сузак үстүн Кытай казан болду. Келиңиздер азыр эми oyuncularды oyunu жүрүштө ар бир көзөмөлдөрдү тааныштырганга аракет кылабыз. Канакей, андамаса биз сымыладек Арзыматтын ышкырыгын жаңыртар менен убакыт берилет, андан кийин oyun башталат. Менимче азыр Кайрим аке менен Болот аке тактиканы берди. Oyun başladı dostlar. Ышкырык жаңырда oyun башталды. Ылдый Кытай казан бул Нокендике, Өйдөгү Тайгазан Сузак. Şu degende эле Канакей биринчилерден болуп 5-катар саны менен Сузак oyuncusu аракет кылып көрдү. Канакей басылады, oyundu башталды. Ағайындылар. Улак стартта турат, дагы деле азырынча улакты бир да команда жалды келди. Мына кетти. Аут дейт. 5-катар саны менен бул Сузак oyuncusu Эшпират көтөрүп чыкканы менен Тилекке каршы чийини сырттан чыкты. Эми ортоңку бөлүктө адаттагыдай жеке орун алат. Нокен менен Сузактын бүгүнкү керемет оюнуна баарыңыздарды чакырабыз. Birinci tayın 11-13'te başlandı, 11-28'de oyun ayağına çarptı. Eskalağız vardı. Судья Ашкуров жаңыртты, мына кайрадан жекеме булеме, жекеме 7-ci номерindeki 7-ci номерindeki Suzak'ın oyuncusu
Aydarbek ulu Süpü. Aydarbek ulu Süpü. Aydarbek ulu Süpü. Жетінші қатар саныменен мынакей біріншілерден болып жекеден оң тақымына улақты басқаны көріп отырмыз. Әне құрметті тұрғандар, бұндан нарыдағы сызақ еме қандай әрекеттерге барады, бәлкім ушул жерден чийинден чыкпай туруп өз өнөктөштөрүн көзөмөлдө отурган чагы аймаладыз. Локендин дагы оңой эмес. Мынакей катар саны көрүнбөй атат. Азыр мен номерин көрсөм силерге кайсы палван экенин тааныштырабыз. Бирок кайрадан эле Сүпү палван Өткөр берди. Номеринди бербей алдык. Алген Абдуллаев. Азыр дагы болсо Сузак командасында. Сузак командасы бул эми өз тайгаганына бейдик жакын барган менен катар саны көрбөй атат. 9-нчу номер. Argen. Abdullah Argen. Argen ne? Takımda almıştırdı. Argen. 9-nчу қатар саны. Argen eli ortankı bölükte Tayğazan, atandaşlık Tayğazan'ın aylardan izlep durgan çağa Yenilik birge bir bardığı cevap hazır bir Argen Mırsa 10 takım oğlattı. Dağda bastırı ve Tayğazan'a değilik çatın barğanlar şuradan salıp dağdı topu. Barlek salım. Azamat bırakayım. Birinci salımda Suzak öz faydasına cam oldurat buraya birinci salım. Abdullah Argen 9-nчу қатар санында. Burun деген аттың. Burun деген kulparı. Kelizler esep sanları birge 0. Vakit bolsa vakit. Birinci tayım ulan жатқан hali. Hayradan ulan startқа берildi. Arzumattın ışkırısı bilen biyinki oyundu ondan arbağı. Azamat Noken rayonundan kelgen ulakçılar birincilerde bölgerden ulakçı götürdü. Ve 10-nчу қатар sani bilen Noken rayonu. Avakir Vatandaşlık Tayğazan'la tüyle girip aratkanıp vardı ızgörttü. Avakir'e bu yerden sağlık kılala hoca. Tileke karşı. Yok. Tileke karşı hazır. Avakir'in birinci hareket iş kaçmay kaldı. Kiyinki mınaki. Korgoçulardı cazgırı ötüp jakın Tayğazan'a gelgeni menen dağı da olsa sağlık bol eldi. Hadi be, önüktöşler albatta yardım beriş gerek. 10-nчу қатар санындағы бұл эми Авакир имген аты жерде. Тағы да болса мынакей, тағы да болса өз мықтылығынан тайбай, улам атандаштың Тайғазаннан жақын келіп барған менен Сузактың қорғаушылар дағы өз ордына мықты тұрғанын барыз көр олтырабыз. Дәл ушул жерде жалпы өнөктөштөрдүн жардамы менен азыр Авакир азыр додо топто калганын көрдүк. Урматтуу туугандар, эмне болуп атат? Жардам бериш керек. Ай. Жерге түшүп кетти. Улак жерге түшкөн менен кайрадан Нокенин оюнчусу көтөрүп алганын көрдүк. Урматтуу туугандар, азыр номерин карап туруп айтып беребиз. Бул 2-нчи катар саны менен бул. Салым барбы? Ай. Тайғазанның аркы бетіне түшүп калган экен. Сузак көтөрдү. Азыр Сузактан кайсы катар сандагы оюнчу? Бул эми 4-нчи катар саны менен Эшбират 2-нчи голду деп атабыз сиздерден. Эшбират жакын барып олтура турмакчы туугандар. Ай. İkinci salım var. Эшбираттын кийинки мынакей 2-нчи салымды бул эми Эшбират
Kabakçak degen kulüp imgen adı. Anakey. Kabakçak menen ekinci salimde Suzak işbaşı oldurat. Hermake'nin komandası taktikana bugün жақшылау келген екен. Деме, немейсіз, уақыт бар, Уақыт бар, бірінші бөлік аяғына шығелек. Шықырықтың жарысыны кейінгі ойын қандай болады? Мінекей, тағы да алса Сузак командасы бұл әне 11 қатар саны менен 11 қатар саны менен Жапаралиев, Бақай күйдені тайғаларға барады. Не ол кетті? Салым бар. Азамат. Üçüncü salım. Hazır 3. salım бұл әне Suzak komandasının. Suzak, Japarali. Japarali ulu Baqay. Çağrılgan mı? Bizi yürüyor da. Mungkin ini yok. Start kayra varız. Sudiya hazır. Шықырықтан ерте баштап жіберішті қайрадан. Hurmatlı Starttan tuğanlar, turuşa. Sudiya'nın oğalı. Ne Sudiya. Kalısqa başı iyi oyun жүргізелі. Теке. Onakey startқа улақты Мессасына сақтап түспей қалған алғандан екен. кейін, командалар толық стартқа барғандан кейін кетті. Азаматтың ышқырығын жаңырда кейінгі стартқа улақты емесі біріншілерден болып жалға көтеріп шығады. Сузак, Сузактың бірінші әрекеті 9-ші номердандағы Авакир. Кейінгі Азамат. Сейдің ұлай қазір әне ортадан көтерілгенменен толық қанды жалға ұлақ шығылек. Қайрадан 7-ші қатар санменен Сузақтың ойыншысы әрекеттілік көрді. Теке жатқан жердағы мұз екен. Біраз ыңғайсыз болды еді. Азамат қанша саны кен бұлар? Номер 2 kene Cumalı. Ne oldu Cumalı'nın ulan? Azamat hayır adamına Noken hazır argımaktı tuğra başkarış gerek da şu dedi. Argımaktın başı bu 9-cu kadar sandağı Noken Altınbek'in hareketi olmay kaldı ortadan çekeme ceke. Değil mi çıkarttı? Sükkü oldu. Kiliçkası sükkü durmayın. Sükkü. Kökçügülü basıp alıp duran bulaktı. Oy Kökçügülü. Azamat Alemi Noket'in oyuncusu mutlu ol çıktı. Kaysıdan veriyordu. Dur. 5. kadar sanmıyorum bu 5. kadar. Kıyal. Kıyal. 5. kadar sanmıyorum Kıyal Mırza avutma ketken barız gördük. Aktılar. Gene aktılar. Hayradan 7. kadar sandığı sükünü ortadan görüyoruz. Kim usul oyuncular cekeden Kimisinin stol tavlat çoğu jaltı görüşlerinin anıqta olamiz. Hayradan Noken Suzak'ın Devlik Taygazan'la жақын jet vardı. 9. kadar sanınдағы Azamat Altınbek
Altınbek birinci salımda Moken rayonu öz paydasına жазып атат десек болот. Есеп сандары 1-3 Altınbek. 3 minut vaqt kaldı. Birinci bölüm. 3 minut. Buna emin 3 minutta balkim Moken dağı bir esepti. Öz paydasına esep sandарын кыскартканга дагы толук мүмкүнчүлүк бар десек болот. Эми Сузак менен Нокендин ортосундагы кайрадан тирелиштер, кайрадан мынакей карабу чыккан аргуматтардын карабу тери аккан сонун оюн десек болот, урматтуу туугандар. Мына кайрадан ой 11-чи катар саны менен бул эми Бакайдын аракети тилеге ашышташпай турат. 5-ci katan sanı menen Eşpirat Moken'den Tayyazan'ın göster bağı talkaratak dağda olsa mınaki hata oynatıp ortada önökteşleri bütün buna beylik Tayyazan'a bir bağırkanı menen Moken'den korgoçuları dağı biremesi 2 korgoçu Tayyazan'a jolup koydurat. 5-ci katar sanı menen Eşpirat Kaster, yengen atı Kaster. Kastet, getiresler, kastet eken. Kastet emi kadar. Bir aylanıp geleli, vakıttı dağı esetleş gerek. Değerli nasıl vakıt, 2 minutga jetmegen vakıt var, urmattуу oyuncular. 5-ci katar sanı menen Eşpirat Bağda olsa mına Tayyazan'a жақын бара албай атканын көрүп атабыз. Salım var. Salım бар 4-cü mı? salım. Bak. Eşpirat Murat Kastet menen 4-cü salım. Жасап десек болот. Эшпираттын 4-cü салымды мынакей өз атына жазып отурат. Vakit bitti. Birinci bölük 4-1 esebinde Tuzak aldığa çıkıp oturganın Umuray Gürt barış görüp turabız. Taygadan almaşak 2-ci bölük darıgılıklar başlap berет. Balki 2-ci bölükte Moken 5 minut vaqt var eкен, ет algan. 5 minut. Tuzak'ın 2-ci bölüğü Taygadanlar almaştı. Vakit verildi. Halime 2-ci bölükte Moken taktikalı özgörtüp esep sanlarını kıskartkanға толық мүмкіншілік алды. Halime gelizler Moken bilen 2 komandların Burgun'un Gökbör oyununa barışlarda gönlünüzlerdi turabız. Kayradan mınakey starttağı olanға 2 komandadan жақын келгенменен бүгүнкү ушул ат майданындагы жердин шарты дагы бир аз оюнчуларга тоскоолдук жаратып турган учуру менимче азыр 2 команда тең бири-бирине ат салып улакты дээрлик өз командагына сактаганга толук аракеттерин жасап жатат десек болот. Halime 2-ci oyunga dayан болуп Токтогул жана Керкен Токтогул командасы менен Керкен Аксыз командасы эмнеге 2 команда Керкен менен чыгып бул кандай чечим алып калды? Көрбөйсүңүз. Чечкилечи. Өзүнүн 2 команда болуш керек да. Керкен менен Аксыз өз команда болуш керек. Кече эмеде онлайнда 22-de şimdi geldim. Bugün gelin konspektör aksı 1 aksı 2'ler. Kermen geçişi Kermen'de taşlar var ama. Aksı 1 aksı 2 diyenlerden de çift olur. Gelip sen çeşkilepçe. Kermen'de çok sınır aksı. Biliyorlar, bir öyle.
Ortada çözemediğinde kaynadan 7. katar sarmının ilgen atı gökçüğünü Suku. Suku hazır emin ortada Ulaktı takımına beken taştay baskan boyda Kiyinler süreli hazır emin hazır bana birbirini öttürü ısması yazap kettiğini ayrada bana ki bu ne be hazır Nomer'in bölümünü sizlerge tanıştırağız. Ergen Abdullayev. Nomer'san Polat. Koy getiresizler koğumsun atar sanında bu Argen. Argen hazır değerlik onların düzenler. Sol takımına olaktı basıp öz önükletlerin karab yollardı kara hazır hemen. Sizlerde Nomer'in korgoçların aylamasını izler. Sizlerde hemen kaynalandı gözdeyi. Bırakayım. Argen. Bu ne Argen? Drone degen at bilen hazır. Moken'in tayazanla tüzele arkanı gördüğünüzler bana. Ulaksanların. Birinci sarıkta Argen. Ergen Abdullayev. Tron. Birincilerden Bolpuna Esep sanların açı oldu. Tron. Argen 5. Musa. salım. Sulak rayonu. 9. katar sanımının birinci salımda öz paydasına cihaz desek olur. Hayradan ne Suzak öz mutluluğun görsetip üstlüğün görset durat Esep sandan cihaz ayta getsek 5'ke 1 Moken'ini hareket kılmasa Vakt degen vakt ötürür. Toktoğlu rayon jedeksi gelip berinizler. Hayradan buna Lokent'in oyuncusu Momeri çok biz az bunu tanıştıra almayız direk'e karşı. Hazır eme bu menimce çiğinden sırtkar gitmek. Ayttık o. Çığelek bol kaldı. Avutqa çığelek bu eme Bolotakevist'in koygan taktikası ışındaydı. Buna dağı çıkarmay taşladı. Algılaçı dedi okşaydı. Alıp algılaçı. Mıhtılar şeyden salıp algılaçı dedi okşaydı. İyi bir kana çiğini sırtına ulaktı çıkanı göre otarız. Noken aldağı forma yok. Oyuncu formanızı giyiniz. Bakoy Moken'in taygadan canına çeke kayradan orun alat. Çekege ayağıyla kök cümleyi menen 7. katar sanı menen Süpüge karşı Moken'in dağı bir çeke oyuncusu sizlerge çıkarmaya tanıştırıp ketemiz. Kök süpüge tuzaktın oyuncusu. Alemi Moken'in forması çok ama aytalıyız. Geçme asla oldu Moken, yine gelmiş. Buna ki, Oşendik Kayradan 7. katar sanımının gökçügülü Suku gökçügülü menen 10 takımga ulaktı basıp Moken'in taygazan gözde değerlik jakın jet bargan menen ayerden dağı buna korgoçular hazır. Buna ki Azamat salım var mı Arzumat? Var deydi Azamat. İkinci bölümdeki ikinci salımlı bu Sultan Zınatı. Süper. Olsunbek. Doktor ne oldu?
Судья кайрадан oyunculardı startқа чакырып атат. Эки командаға тең бирдей мүмкүнчүлүк болгондон кийин ышкырык жаңыртылып ойын улагынмакчы. Мына эми гана арзымат ышкырык менен стартта улакка эки команда тең бет алганын көрдүк. Кайрадан мынакей Сузак менен Мокендер биринчи оюндагы өз аракеттери. Урматтуу туугандар, урматтуу жалпы ата оюн күйөрмандары, мынакей өзүңүздөргө маалым болгондой бул эми Мокендер районунун экинчи катар саны менен Жумалы Силекен ушуна кайрадан Мокендер оюнчулары улактын өз катарында сактап турган учуру 10-чу номердеги бул эми Авакир дагы улакты Avukka getiriyor olan gördük. Karayip hayrandan orta kutuğu çekeme çeke. Hükümet çekege Suzak'tan tutu. Nemi Mokend'den numara görmedim. Aziz. Kutuğa karşımda bu Aziz. İmgen adı Toyburun. Aziz. Aziz'in dağı atların oyun bilen topuğa kulaklık birley atsantıları gör. Hareketli. Oyun hareketli. Dikene. Ayradan Hayran Suku. Hayran Suku öz karaman olak sakta kaldı. Çiğdetçi yemin ana bırakey. Ortada dodondan birbirine olgan iş harekettir. Bugün bırakey Sultan'ın Sukunun yıldız canlı zekılık değil. Tağıdan sonraki yüz takımında ulaklı sakta ama eminim Mokendiklerge tarttırıldı, karmak durgan mağda. Yeni yana almaşığa çıkmıştı, yok almaşığa başına getirdi. Almaşığa getirdi. Bu ne? 10. Katar sanındağı Suzak'tın oyuncusun şu derden göre oldurabız. Keltibek. Akılbek oğlu Keltibek. Hayradan mı almaşılardı birbirine pas ettir bermiyor. Bu demek hayradan adı numara görmeye de altı kene şunlar kırıyor. Şunlar. Vakıtta yolu şunlar 6. Katar sandağı. Bereke arımı aşkına bırakayım. Mokendin taygazanına değdik yakın jet var. Şu dele salındı. Hiç karşılağı yok bu. Yok. Hayradan ondan düz dönüp. Korgoçulardın aylasını tağıp geliş gerek. Bırak. Mokendin hazır oğay binen. Şunlarga oğay binen. Ulak saldıra koyuyor. Kazgın göt bulak. Ayrıca şu karbon. Yesep. Salım var mı? Var değil. Bunu oku ikinci bölükte dağı bu emi ilk salım. Gelemez. Altıra bir. Salım. Adına bir oyuncu, ekonomik çarpandınız. Birgeleşip muhtaçlık savaşta. Dedik ikinci bölüktün. Bu ne bir ikinci kanalın bağı. Bu akşam neyse sonların taşlar. Tekrar geldi. Hayradan start alınan yerden, üstünden Suzak'ın balları hareket kılıp Mokendikler dağı bırakayım ya. Çilelettik. İyi bir yana çift etti bırakayım. Ay. 3. Katar sanından bulemi. Kim? 3. Katar sanında Baktubek. Entoğlu. Vakıftan Serbiyeviç.
Toktogul'dagı hazır gelip kaldı da otam. Şunun ortasında eğerde tay bayga dayar bolsa oşol ötkөрüp turmaylı için atların çürüp alışsın. Kanday deysiz? Taylar, ey! Taylardı sayıkanları bu жерге geldilerçi. Bayga hazır, ınamaktan giyin. Hurmatlı sayıkanlar. Kökmençok çıktı çiğinle sıkma. Kökmençok sıkı palvan. 11. kadar Sarıgı mevzuda komandasında. Güzel. Yüzden aklı. Bakay tut yüzüne dayanan var kanalda. Ay. Bunu sizlerden yönetmenler derden verip buna bir komandal oyun bolganda söz kurdu birbirine jardan berip ne oldu? Bakay bagda olsa bulakçı öz takımda kalmak durur. Vakit bitti. Судья. Vakit bitti Azamat. Vakit bitti hurmatlı tuğanlar. Gergeminin Toktogul'da var bolgonço. Bugünkü çağıla turgan taylardı taftap. Her bir günün iyisi gelip bu jaka kaptalıp tay baygeni. Amin. İyilik kalayız. Utkanlardagı iyilik dolgula, uturgandardagı dayadıklı iştiraklıklarından. Jolun aşıdır bolsun. Amin. Allahu Ekber. Suzak Noken komandasının oyunu ayaktады. 6-1 esebinde Suzak rayon komandası keyinki баскычка жолдомо алды.